Mwiriwe neza banyarwanda banyarwandakazi ahantu hose muri mu mpande zose z'indabaramukije ndabasuhuje amahoro y'Imana abane namwe. Vestine na Dorcas bari bahataniye award ya gospel, abahanzi beza bitwaye muri uyu mwaka wa 2025 muri gospel. Rero Vestine na Dorcas bakaba bavuye kuyifata. Ni award yavugije abantu benshi cyane, ni award yavugije abantu benshi cyane bavuga ati se kubera iki Israel Mbonyi atayifashe cyangwa abandi bahanzi bagiye batandukana, ariko Vestine na Dorcas nibo bahanzi beza b'uyu mwaka bayifashe, nibo bahanzi beza b'uyu mwaka batahanye igihembo cyabo cya award. Nagira ngo tuze kuri mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi aho barimo bahabwa ibihembo hariya muri Kigali Universe Misango Award, naho aho bari bahatanye n'abandi basitari bagiye batandukanye, ariko n'ubundi bari babitangaje baravuga ngo ni Vestine na Dorcas batwaye igihembo cya gospel, Rwanda gospel, abaririmbyi beza muri gospel ni abangaba rero babitwaye. Rero ubwo ngubwo Vestine niwe na Dorcas nibo bagitwaye, ariko Dorcas n'ubundi ko n'ubundi yari ahari, ariko n'itsinda rya Vestine na Dorcas MIE nibo bagitwaye muri iyi award y'uyu mwaka, nibo bitwaye neza cyane. Turabashimiye kandi tubikuye ku mutima abafana babo aho baba bari hose. Tugomba kubabwira ngo ibyiza byose Nyagasani atanga bijye bibabaho, kuko ni abana beza bitwara neza, ni abahanzi beza bitwara neza, turabazi kuva mu buto bwabo kugera bakuze. Ahubwo abantu benshi batangaye bavuga se kubera iki Dorcas yasutse, byagenze gute? Se ko Vestine nawe yarasutse, nawe avuye muri ADEPR, ibintu byinshi cyane bigenze gute kubera ki nawe asutse? Rero ni imyemerere yabo, ntabwo barenga ku myemerere yabo, ni uburenganzira bwabo kuba basutse. Kandi ni byiza cyane, uri kubona yuko binamubereye, uri kubona yuko bimeze neza kuba yasutse. Ni umukobwa ubona ushimishije, ubona afite agasura keza, ameze bon sana. Rero ni byiza rwose kuri aba bana bacu abarikazi, abari b'abanyarwanda, kubona batwaye iki gihembo ni iby'agaciro, ndetse n'abafana babo nabo baba bishimiye kubona abana beza nk'abangaba bareze, cyangwa abana beza nk'abangaba bishimiye yuko bagomba kugitwara cyane. Rero ri gospel yacu murayizi neza, n'ubundi bari bavuye hariya mu gihugu cya Canada aho bari bagiye gutaramira ibitaramo byabo bigiye bitandukanye. Rero barahavuye baza bitegura kubona award, ntabwo bari bazi yuko nabo bazabona iyi award cyangwa bazahatana n'abandi bahanzi nabo bakomeye. Urumva rero yuko nabo bisanze ahantu baravuga ati tugomba kuyitwara, ni twebwe yagenewe, Imana ni nziza. Kandi baracyakora umurimo w'Imana mu kuramya no guhimbaza Imana, nubwo bajya bahuriramo n'ibizazane byinshi cyane, ibintu bisa nk'aho bibagonga, bisa nk'aho bibatera amabuye, ariko ntabwo bajya bacika intege. Bo baravuga ati reka dukomeze dukorere Imana, Imana izagera igihe kimwe idusetse, Imana izagira igihe kimwe itwiyereka. Ni koko yatangiye kubiyereka, ntabwo Imana yacu ari Imana ibeshya. Rero kuri uyu munsi niho bagiye gufata igihembo cyabo, igikombe cyabo, nk'uko bagiharaniye, nk'uko bagihataniye itsinda ryabo. Uri kubona aka kana karasa neza cyane, ka Dorcas karasa neza cyane, ni akantu ubona gashimishije, avuga ati tugomba kugitwara kuko twaragiharaniye, twarakivunikiye. So ngayo nguko rero, ndetse yari ari kumwe na manager wabo MIE, nawe yabaye bari kumwe. Rero ibitangazamakuru byari bihari, ntabwo byari kubura kuba bidahari. Rero murumva yuko ari ibintu byiza, ariko Vestine we ntabwo yabashe kuba yaboneka muri iki gitaramo. N'ubundi bagitangaza ntabwo yari ahari, n'ubu ngubu ntabwo yari ahari. Ni murumuna we wagiye gufata iki gikombe. Ni igikombe cyiza cyane rero kibahesheje kugira ngo bongere bamenyekane, kugira ngo bongere bakorere Imana kandi neza cyane. Ni byiza, ni iby'agaciro gakomeye ku bana b'Abanyarwanda, ndetse n'abangaba bakorera Imana kandi bagakorera Imana neza cyane. Imana igomeze ibagurire imbago kandi babashe kugera ahantu heza hashimishije kandi hashimwa n'Imana.
ngayo nguko rero mbifurije kuzagira umwaka mwiza kandi umwaka mushya muhire. Imana izabiyereke mu buzima bwanyu bwose muzaba murimo, muzatumwe mutunganirwe, ndetse n'Imana ijye ibigaragariza mu byo mukora byose, ahantu hose muca, ibyo mukora byose Imana ibigaragarize kuko Imana ni nziza cyane. Bye bye, umugisha w'Imana ubane namwe.